لا إله في ثنيات Karena di hadirangan Majeng Kepalihan Payung kanggo prosesi papat jalan tangan pamangkeun kami prosesi pengaluran Panglih Malati Mada'a lillahi da' ayyuhal madaru alaina min saniyatil wada' Nah, hadirangan Lejeng Suntika Saluna Rombongan di pihak keluarga Jembar calon pengantin Pabuket keluarga Jembar Bapak Dede kali Ibu di Palihan Gunung Tanjung Kota Tasikmalaya dengan bersama Majeng Kepalihan Payung ke prosesi papat jalan pengantin Pabuket ke prosesi pengalungan Panglih Malati. ayyuhal mab'usu fina Bismillahirrahmanirrahim. Sejak ngaitkan diri yang sangkan raga kadang Allah anu maha kawasa anaking Bani Ramdhani menuju sumping kaset budaya patempatan katawis pengen hidup bayaran gaya Malati sejak pandang ke asing tenaga hemat tidak jantan sepuh hidup Brau anaking gerak bakti ku hidup Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal mab'usu fina Ji'tabil amril mutar Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Bangga sadayana rombongan di pihak keluarga Jembar calon pengantin pamaget tiasa calik dina tempat anu parantos disayogikeun di Palihan Payung Mangga Bapak Palihan Payung di caket. Senang sumberingah aturan Wilujeng Sumping ke sadayana rombongan di pihak keluarga Jembar calon pengantin pamaget mangga tiasa calik dina tempat anu parantos disayogikeun bangga di keluarga Jembar calon pengantin pamaget di Palihan